thutha wa bara nene social media ĩrĩa ĩtũngĩtio mũhunjia na mũini Evangelist Bernard Gatuthu rĩu nĩonekete kuoya mwerekero ũngĩ, akĩoneka kwĩrira ndigano yake na Bishop Ben Kamau thutha wa gũkorwo gũkĩrĩkana nĩararĩire mbeca makĩria ma 100,000 cia ayuthi ya kanitha wa JCM. Gatuthu onekete tarĩ mũhera arahoya, no nĩ ũndũ andũ aingĩ metereire kũigua ũrĩa Bishop Ben agũcokia. Ũndũ ũyũ ũhanĩkĩte ciumia nini thutha wa Reverend Mũrĩithi ũrĩa ũratungataga kanitha-inĩ wa JCM Nyĩrĩ gũthama na kũhingũra kanitha wake, andũ aingĩ magĩtigwo na ciũria nyingĩ. Ũũ nĩguo Gatuthu andĩkĩte rũrenda-inĩ rwake rwa Facebook: Life is a journey and there comes in differences. He remains to be my friend. Hena maũndũ ana ndara na nĩmakandeithia ũtungata-inĩ wakwa ihinda rĩroka. Live long Baba Askofu Benson Gathugu Kamau. Ngai mbere. Ũyũ ndigatengũra nginya rĩrĩa thĩ ĩgakũnjwo. Ta mwĩciriei moko-inĩ marĩa mothe ngereire na ndirĩ ndaria mũtanaitĩka kũhũra. O rĩngĩ akandĩka akauga andũ manarĩanĩra nĩ moyaine. Mimi ndiye Gathungu. His Grace Bishop Benson Gathugu Kamau. Ona ndatũra ndikariganĩrwo. Gĩthima-inĩ gĩkĩ ndanataha na nganyuĩra ho. Numai biũ no mũmenya ndirĩ mũndũ wa kawaida ũguo mũreciria. Amu ũrĩa wanjĩtire nĩ mũnene wa ita na nĩ mũrũi wa mbara ũrĩa mũnene. Ngai wakwa nĩ mwaki ũcinaga na nĩ njũĩ matĩna marĩa ngereire ũtungata-inĩ wakwa. Ũtungata ũyũ nĩ Ngai wekĩrire thĩinĩ wakwa na rĩtwa rĩake rĩtũre rĩgocagwo mũno, amu nĩoĩ gĩtũmi kĩa anjĩte. Mĩario ĩno ĩroka thutha wa gũkorwo okĩrirwo na njĩra nene na ngũkweta o mĩario mĩnini ya andũ arĩa makoretwo makĩaria ũhoro mwĩgiĩ. Ngwanjĩrĩria na mũruna wa hakuhĩ wa Bishop Ben Kamau na nĩwe Sammy Botop. Sammy Botop andĩkĩte rũrenda-inĩ rwake rwa Facebook: gĩkoragwo gĩkĩo kĩa mũciari kũgĩa ciana nyingĩ nginya wĩtĩkio-inĩ, no hena gathĩna hĩndĩ ĩrĩa mwana ekũgĩa aciari aingĩ. Nĩ ũrĩkoragwo na ihinda rĩritũ mũno Evangelist Bernard Gatuthu rĩa gwĩtaragĩria ũrĩa we wĩ mwega na maithe maku ma kĩroho nĩ momoru. Sunday mũthenya wa Father's Day nĩ wapostire othe na tũkĩmona. Ũrenda kũnjĩra acio othe nĩo makũhĩtagĩria? Ona tiga ndĩmoĩ othe in a personal level, ingĩanetĩkia ndeto njũru iria waragia ciao. Reverend Steve Werũ twamenyanire atambĩtie ũtungata tũkĩruta wĩra wa videography twĩ Nyota Building taũni, na thutha ũcio ũgĩtuĩka MC wa ũhiki wake, koguo nĩ njũĩ wega wake. Bishop Mwangi Zakayo angĩraga nyũmba gwako Mwiki na Wing Road KCF tũthiĩ gũteithania kũgeria kũhanda ũtungata ngamwĩkĩra live, na koguo nĩ njũĩ nĩ mũndũ mwega. Apostle Peter Wainaina ndamũhostire ceceni-inĩ ya JCM TV Kenya na ngĩigua nĩ mũthuri mwega. Bishop Benson Gathugu Kamau ũcio wake ndanaria maingĩ tondũ ndingĩrĩkia ũmũthĩ kuma 2011 na twanahĩtania. Ndũngĩhenia andũ nawe wĩhenie, nĩũĩ mandũ ingatĩtwo nĩ mũndũ nĩ thoni irakũrĩa kũrigwo ũkwĩra ciana cia yuthi atĩa, na arĩkorwo gwathũkire wĩte arata aigana ũna ta Francis Mũirũrĩ Njeri na ndangĩaga tĩrĩ cigana na cia matumbĩ angĩendirie, kana Wambui wanjĩhia na nĩatigagia kĩndũ kĩnini auma kiriniki tũgũcangĩre. Rĩrĩ ti ihinda rĩa gwethera nyĩmbo ciaku views. Ũrĩa ũreka ũkirĩte wone Bishop akĩhakwo gĩko. Nĩwe wega niĩ ndutaga wĩra kwa Bishop na nĩ mũrata wako ona ndĩ wa Skiza Ground. Umĩra wĩre bloggers ta ũrĩa warĩ cukuru ya Nairobi na arĩa angĩ tondũ waga na no nginya marie mekwĩhurĩria ũrĩa marenda. Menyerera kũhingia thimo ya Gĩkũyũ ĩrĩa yugaga mbũri ya rwanio ĩkuagwo na rwanio. Ningĩ ũmenye ĩno thĩ ndĩrĩ kĩmenyano, okorwo ti kũgetha ũragetha nĩ kũhanda ũrahanda. A pastor is a servant not a profiteer. Nake mwendia wa ngũkũ na matumbĩ Francis Mũirũrĩ Njeri andĩkĩte ũũ: before JCM tulikuwa kanisa zingine tulipotoka, hatukusema ubaya ya zenyewe because hatukuwa tumeingizwa by force. Ukitoka nyamaza. No apology to make mushiba. Wakijitakia hauna pole. Ukileta online tuna deal na wewe bila huruma. Ukinyamaza tunanyamaza. Mimi kama mlemavu uoga ni miguu tu, zingine ni kelele. Being faithful Christian is one thing and being a hypocrite Christian is another. God help mlemavu aye faithful before sympathy online. Auga andũ akwa nĩ makanũmĩrĩra hĩndĩ ĩrĩa ngararamĩra thũ ciao ta mũrũthi, magoka mahiũhĩte moimĩte mwena wa ithũĩro mũhari ũcio ũngĩ. Ĩra ũcio ũngĩ harĩ ega, ĩra ũcio ũngĩ mũhari wa 11, ĩra ũcio ũngĩ magoka na ihenya mombũkĩte ta nyoni moimĩte Misiri, ona moke mombũkĩte o ta ndutura moimĩte Assyria, na niĩ ndĩmacokie rĩngĩ mũciĩ-inĩ kwao. Ũguo nĩguo niĩ Mwathani ndoiga. Ndatangatha mũthenya wa ũmũthĩ angĩkorwo atũrĩte Misiri, Mwathani nĩaragũcokia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Kũrĩa woneire ruo Misiri,
Mwathani umuthi arauga nitagucokia thiini wa ritwa ria Jesu. Andu aria maandiko marauga andu akwa nimakanumirira hindi iria ngararamira thu ciao ta muruthi. Magoka mahiuhite moimete mwena wa ithwiro muhari ucio ungi. Ira ucio ungi hari hega, ira ucio ungi muhari wa 11. Ira ucio ungi magoka na ihenya mombukite ta nyoni moimete Misiri, ona moke mombukite o ta ndutura moimete Asiria, na niĩ ndĩmacokie rĩngĩ mũciĩ-inĩ kwao. Ũguo nĩguo niĩ Mwathani ndoiga. Ndatangatha mũthenya wa ũmũthĩ angĩkorwo atũrĩte Misiri, Mwathani nĩaragũcokia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Kũrĩa woneire ruo Misiri, Mwathani ũmũthĩ arauga nĩndagũcokia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Andũ arĩa maandĩko marauga andũ akwa nĩmakanumirira hindi iria ngararamira thu ciao ta muruthi. Magoka mahiuhite moimete mwena wa ithwiro muhari ucio ungi. Ira ucio ungi hari hega, ira ucio ungi muhari wa 11. Ira ucio ungi magoka na ihenya mombukite ta nyoni moimete Misiri, ona moke mombukite o ta ndutura moimete Asiria, na niĩ ndĩmacokie rĩngĩ mũciĩ-inĩ kwao. Ũguo nĩguo niĩ Mwathani ndoiga. Ndatangatha mũthenya wa ũmũthĩ angĩkorwo atũrĩte Misiri, Mwathani nĩaragũcokia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Kũrĩa woneire ruo Misiri, Mwathani ũmũthĩ arauga nĩndagũcokia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Andũ arĩa maandĩko marauga andũ akwa nimakanumirira hindi iria ngararamira thu ciao. When I was coming, wakati nilikuwa naja, I was thinking about the 90 minutes of a football match. Nilikuwa nawaza juu ya dakika 90 wakati wa mchezo wa mpira. And during the match, na katikati ya mchezo, some people get wounded. Watu wengi wanaumizwa. And during the 45th minute, na kukatika dakika 45, at the half time, katika wakati wa kipumziko, they are substituted. Wanabadilishwa. And other people who are not injured get in. Na watu ambao hawajaumizwa wanaingishwa katika mchezo. Brethren, when we count the 12 months of a year, wabarikiwa tunapohesabu miezi 12 ya mwaka, we are now in the half time of the year. Tuko katika nusu ya mwaka. Because we are in the 6th month of the year. Kwa sababu tuko katika mwezi wa 6 wa mwaka. And as we enter into the second half of the year, na tunapoingia nusu ya pili ya mwaka, it is upon us to declare ni juu yetu kutangaza that I shall finish strong ya kwamba nitashinda nikiwa by the power of the blood of the Lamb. kupitia nguvu za damu ya mwana kondoo. I shall finish my 90 minutes strong. Nitamalizia dakika zangu 90. Nothing shall hurt me. Hakuna kitakachoniumiza. Nothing shall defeat me. Hakuna kitakachonishinda. I will not be substituted. Sitaondolewa. I will finish the race. Bali nitamalizia mwendo. I shall overcome nitashinda by the word and the testimony in my heart. kupitia neno na ushuhuda wa I am called to finish. Nitamalizia. I am called to finish. Nimeitwa nimalizie. We are in the half time of the month. Tuko katika nusu ya mwaka. And the year is welcoming the second half. Na mwaka unakaribisha nusu hiyo ingine. I want us to take dominion because today is a dominion Sunday. Nataka tuchukue mamlaka kwa sababu hii ni Jumapili ya kuchukua mamlaka. And decree that this morning, na kutangaza asubuhi ya leo, breaks every closed heaven tukivunja kila mbingu iliyofungwa over your life. juu ya maisha yako. The showers of favor, unyunyizi wa baraka, blessings and divine opportunities baraka na
na nafasi za to kiungu locate you. ikupate. The other remaining months Miezi iliyobaki in the book of Deuteronomy chapter 28 verse 12. katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa 12. There are very strong words in this book. Kuna maneno iliyo na nguvu katika kitabu hiki. Deuteronomy chapter 28 verse 12. Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa 12. The Bible says, Biblia inasema the Lord will open the heavens, Mungu atafungulia hazina nzuri kutoka mbinguni, the storehouse of his bounty, hazina yake ya utele, to send rain on your land in season, kunyeshe mvua katika nchi wakati wake, and to bless all the work of your na hands. kubariki kazi zenu. You will lend to many nations, Mtakopesha mataifa mengi, but will borrow to none. lakini nyinyi hamtakopa. In the second half of the year, Katika nusu ya mwaka huu heaven shall be open for you. mbingu zitakufungukia. Jehovah will bring rains into your land, Jehova atanyesha mvua katika nchi that yako, you shall be blessed ya kwamba utabarikiwa to lend and not to borrow. kukopesha wala sio I kukopa. declare and decree Ninatangaza na amurisha that this morning ya kwamba asubuhi ya you leo are receiving a divine shift unapokea kubadilishwa from kiroho, borrowing to lending, kutoka kukopa mpaka kukopesha, from being given to giving. kutoka kupewa mpaka May you receive kupeana. that favor. Pokea hicho May kipaji, you receive that mercy. pokea hizo rehema, May you receive that grace, pokea hiyo neema, that God shall open the heavens, ya kwamba Mungu atafungua mbingu, the places of his bounty, mahali pa utele, that you shall be given rains. ya kwamba utapewa Your mvua, harvest shall be due. mavuno yako yatakuwa You mengi, shall give and not be given. utapeana wala You utapewa, shall rent and not borrow. utakopesha wala sio I want kukopa. you to open your mouth Nataka ufungue kinywa chako and declare na utangaze that the heavens are opening ya kwamba mbingu in the zinafunguka. remaining 6 months of the year. Miezi sita ambayo imebaki, Opportunities are coming. nafasi zinakujia. Jehovah is opening up the Jehova heavens. anafungua mbingu. Open your mouth. Fungua kinywa chako, Declare and decree tangaza na that uamrishe I am receiving ya kwamba a ninapokea divine shift. kuhamishwa kiroho. Jehovah Jehova shall make things work atafanya mambo for yafanyike me juu yangu in the name of katika Jesus. jina la Yesu. May the heavens be open Wacha mbingu for zifunguke your sake, kwa sababu yako, for your kwa generation, sababu ya kizazi for chako, your family. kwa sababu ya familia. Open heavens. Fungua mbingu, Open heavens. fungua mbingu, Declare, tangaza, declare, tangaza and decree na uamrishe that the showers of favor ya kwamba mawimbi are becoming in your life. ya kibali na kujia juu Declare yako. and decree Tangaza na that uamrishe divine ya opportunities kwamba nafasi are opening up zinafunguka for your kwa case. sababu yako, For your kwa case. sababu yako. Things are changing Mambo in yanabadilika the name of Jesus. katika jina la By Yesu, the blood of Jesus. kupitia damu ya By the Yesu, blood of Jesus. kupitia damu ya Yesu. No satanic oppressor Hakuna mfinyanzi wa kishetani shall rise against you atakayeinuka juu in the yako remaining 6 months of the katika year. miezi sita iliyobaki ya No mwaka. satanic oppressor Hakuna mfinyia wa shall kishetani reign in atakayeinuka the name of katika Jesus. jina la I Yesu. declare and decree Inatangaza na amrisha, that the angel of God malaika wa Bwana shall protect you. watakulinda. The angels of protection, Walinzi wa arising. wanainuka, the angels of mercy malaika wa rehema are arising wanainuka in the name of katika Jesus. jina la The Yesu. blood of Jesus Damu ya Yesu in the remaining months miezi iliyobaki is bringing divine promotion inaleta kuinuliwa over your life. juu ya maisha yako. I declare and decree Ninatangaza, that ninaamrisha financial doors ya kwamba milango ya are kifedha opening
opening. inafunguka. Financial muscles Misuri ya kifedha are coming over inakujia in your life. maisha yako. I declare and decree Inatangaza na amrisha, that no weapon hakuna silaha fashioned against your good health iliyotekezwa kinyume cha shall prosper. itakayofaulu. It is a divine encounter Ni kupatana kwa over kiungu your life. juu ya maisha yako. Pray. Omba. In the name of Jesus, Katika jina la Yesu, may you defeat spirit of demotion. shinda roho ya kuangushwa na kurudishwa May you nyuma. defeat failure. Shinda mwanguko. May you defeat vision killers. Wacha ushinde wa watu wa maono. May you defeat marital problems. Wacha ushinde shida za kifamilia. May you defeat financial downgrading. Wacha ushinde kuanguka kifedha. May you defeat inherited problems. Wacha ushinde shida za kurithi. May you defeat dream attackers. Wacha ushinde wale wanaopiga In the name ndoto. of Jesus, Katika jina la Yesu, every arrow kila mchale sharpened against your future iliyotengenezwa juu ya hatima yako shall go blunt. itapo In the name of Jesus, itakosa makali katika jina la let the Yesu. blood of the cross Wacha damu ya msalaba stand between you isimame kati yako and the dark powers. na nguvu za In giza the name of Jesus, katika jina la let Yesu. the blood of Jesus Wacha damu ya Yesu stand between you isimame katikati yako and destiny devourers. na wale wanaharibu hatima Let the yako. blood of Jesus Wacha damu ya Yesu stand between you isimame kati yako and destiny snatchers. na wale wanaonyakua hatima In the name of Jesus, katika jina la Yesu. declare Tangaza by the mighty blood of the Lamb, kupitia nguvu za damu ya mwanakondoo. may you be released Wacha uachiliwe into greatness. katika ukuu. May you be released Wacha uachiliwe into permanency of things. katika mambo ya kudumu. May that employment be permanent. Wacha kuachiliwa huko kuwe kwa kudumu. May that business be permanent. Hiyo biashara iwe ya May kudumu. that relationship be permanent. Huo uhusiano uwe wa kudumu. May that ministry be permanent. Hiyo huduma iwe ya In the kudumu blood of Jesus. katika damu ya Yesu. Open heavens. Fungua mbingu. Open heavens. Fungua mbingu. Open heavens. Fungua mbingu. Open heavens. Fungua mbingu In the name of Jesus. katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Your heavens shall be opened in Jesus' name. Mbingu zako zitafunguliwa You katika jina shall la Yesu. encounter a divine positioning. Utapata kuwekwa katika nafasi yako In the book of Revelation, katika kitabu cha Ufunuo chapter 8, verse 3 and 4. 8 mstari wa 3 na wa 4. Revelation chapter 8, verse 3 and 4. Ufunuo 8 mstari wa 3 na wa 4. Because this morning, Kwa sababu asubuhi ya leo I want us to prepare for the next 6 months. nataka tujitayarishe kwa sababu ya miezi 6 ijayo, And I want to thank God na ninataka kumshukuru Mungu because in the first 6 months of the year, katika miezi 6 ya kwanza ya mwaka God has kept you. Mungu amekuweka. God has sustained you. Mungu amekulinda. In the first half of the year, Katika nusu ya mwaka you have not been wounded. haujaumizwa. Listen to this. Sikiza hapa. Someone called me yesterday. Kuna mtu aliyeniita jana ama aliyenipigia simu jana And he told me, na akaniambia, Bishop, askofu, the church is under attack. kanisa linachambuliwa. And that is why things are turning the way they are turning.
Na diposa mambo yanabadilika vile ambavyo yanabadilika. Do you know what I told him? Unajua vile nilivyomwambia? Jesus cannot be attacked. Yesu hawezi akavamiwa. The Bible says Biblia inasema that the church is the bride of Jesus Christ. Kwamba kanisa ni bibi harusi wa Kristo. No one can attack Reverend Joy when I'm alive. Hakuna mtu anayempiga Reverend Joy nikiwa mzima ama nikiwa uhai. Jesus cannot allow the bride to be attacked. Yesu hawezi akakubarisha bibi harusi avamiwe. Church is founded on the rock. Kanisa limejengwa katika mwamba. And no gates of hell shall prosper. Na milango ya kuzimu haitafaulu. Or prevail on it. Haitafaulu juu yake. I told that man because he is a servant of God. Nikamwambia huyo mtu kwa sababu ni mtumishi wa Mungu. It is not the church that is under attack. Sio kanisa linalovamiwa. Personalities are under attack. Lakini kiubinadamu ndio imevamiwa. Hakuna kanisa linapigwa. Ni watu wanapigwa na hawaoni. When you stop praying, wakati unaacha kuomba, you enter into attacks. Unaingia katika uvamizi. When you stop being faithful to God, ukiacha kuwa mwaminifu kwa Mungu, you will be attacked. Utavamiwa. When you will be busy about world and not God, ukiwekeza sana ama ukishughulika na mambo ya dunia wala si Mungu, utapigwa. Church is not under attack. Kanisa halina vita. It is personalities who are being attacked. Bali ni mtu binafsi ama mwanadamu wanapigwa lakini hawaoni. Hakuna kanisa ambalo liko katika vita. Watu ndio wanapigwa kwa sababu ya utumishi wao. Ukiuliza mwanadamu ama dunia wanasema kanisa ndio inapigwa. Hauwezi kumguza bibi harusi wa Mungu akiwa uhai akutazame tu. Watu ndio wako katika vita lakini hawajui. Mungu awafungue macho warudi nyuma na warudie Mungu waliokuwa wanatumikia. I told you here. Niliwaambia hapa. When you stop praying, you begin sinning. Ukiacha kuomba unaanza kutenda dhambi. But when you start praying, you stop sinning. Lakini ukianza kuomba unaacha kutenda dhambi. May you pray that in the next coming 6 months, omba ili miezi 6 ijayo, you shall not be under attack. Hautavamiwa. I have told you about the 90 minutes of a football match. Nimewaambia kuhusu dakika 90 katika mchezo wa mpira. In the half time 45 minutes. Katika nusu dakika 45. Some people are being substituted because they were wounded during the match. Watu wengine hutolewa kwa sababu waliumizwa wakati walikuwa wanacheza nusu ya mpira. My prayer is that you will finish your 90 minutes strong. Ombi langu ni kwamba tumalizie dakika 90 tukiwa na nguvu. That the remaining 6 months of the year shall accommodate you. Miezi 6 iliyobaki itakupa kibali ama utakubarika. This morning as we read that book of Revelation. Asubuhi ya leo tunaposoma hilo andiko katika Ufunuo. In the book of Revelation chapter 8 verse 3 and 4. Ufunuo 8 mstari wa 3 na 4. The Bible says, Biblia inasema, another angel who had a golden censer, malaika mwingine akafika na chetezo cha dhahabu, came and stood at the altar. Akaja na akasimama mbele ya madhabahu. He was given much incense to offer. Akapewa fukizia umbani. With prayers of all God's people. Naye akapewa ubani mwingi atoe sadaka pamoja na sala za watu wote wa Mungu. On the golden altar in front of the throne. Ya madhabahu ya Mungu iliyo mbele ya kiti cha enzi. Verse 4. Mstari wa 4. The smoke of the incense, na moshi wa ule uvumba, together with the prayers of God's people, pamoja na maombi ya watakatifu, went up
before God ikaenda mbele za Mungu from the angel's hands. kutoka mikononi mwa malaika. This morning, Asubuhi ya leo I want us to pray nataka tuombe that our prayers ili maombi yetu shall ascend like incense before the throne of God. itapaa juu mbinguni kama ubani mbele cha kiti cha enzi. May our prayers appeal to God. Wacha maombi yetu ya kubariki mbele za Mungu. Ya kwamba unajua watu wanaonanga nikifanya moshi hapa hawajuangi ni nini. Hiyo inaitwa ubani. Na ubani huwa unachomewa katika madhabahu. Kwa sababu ubani huo moshi hufurahisha Mungu. Na wakati Yohana alikuwa anafunuliwa haya mambo, akaambiwa ya kwamba kuna malaika alisimama kwa madhabahu na akapatiwa ubani aliyofurikiza, na alikuwa amebeba maombi ya watu wa Mungu. We might be praying, Tunaweza kuwa tunaomba, but we don't know if our prayers are like an incense before God. lakini hatujui kama maombi yetu ni kama ubani mbele za Mungu. And this morning, Na asubuhi ya leo, because your prayer is not lost, kwa sababu maombi yako haijapoteleza, I want to tell you this morning, nataka nikwambie asubuhi ya leo, your prayers are not lost. maombi yako haijapotelea. Whatever you have told God in this church, Chochote ambacho umeambia Mungu kanisani hili, anytime you entered into this church kila wakati ukiingia kanisani and said a prayer before God, na useme ombi mbele za Mungu, that prayer is not lost. hayo maombi haijapotelea. Just wait and see. Ngoja na uone, Very soon hivi it karibuni shall be answered. itajibiwa. Very soon Hivi karibuni God will do Mungu just atafanya as you pray, jinsi just ulivyoomba, as you say. jinsi ulivyosema. Nataka ufunue kinywa chako. I want you to open your mouth Nataka ufungue kinywa chako and tell God, na umwambie Mungu, Father, Baba, receive my prayers. pokea maombi yangu. Ndio tumule kanua wire ngai kenio ne mahoya maria hoyaga. Nataka ufungue kinywa chako na umwambie Mungu, Mungu naomba ufarishwe na ufurahishwe na maombi yangu. Ufani onugaga wega mbere yako. Kama vile ubani hunukia vizuri mbele zako, Tahoya ukenio ne mahoya mako. naomba ufurahishwe na maombi yangu. Tell God, Father, Mwambie Mungu, Baba, Father, Baba, may you receive my prayers. naomba upokee maombi yangu. Mahoya maria hoyaga marogo kinyira. Maombi niombayo naomba yakufikie. May I appease you. Wacha nikufurahishe. Ambia Mungu maombi ambayo nimeomba mwaka mzima ya kufurahisha. Kilio ambacho nimelia mwaka mzima kikufurahisha. Kufunga ambako nimefunga mwaka mzima kukufurahisha. Iragaida guthaitha kenio ni mahoya maria ni hoyaga. Huwa naleta maombi mbele zako kwa sababu ninajua maombi yangu yatakufikia. Nilikuomba uniponye, Bwana nisikilize. Nilikuomba unisaidie, Mungu nisikilize. Nilikuomba unitendee, Baba nisikilize. Nilikuomba uniinue, Bwana nisikilize. Mwambie Mungu, furahishwa na maombi ambayo mimi huomba. Kama ni kutubu dhambi, zitubu. Kama ni kuomba msamaha, omba. Kama ni kuvunjika mbele za Bwana, vunjika. Lakini mwambie Yesu, nijibu maombi yangu.
Nilikuomba unipatie kazi, Baba nijibu. Nilikuomba uponye wazazi wangu, Baba nijibu. Nilikuomba Yesu unitetee, kuna kesi iliyo mbele zangu, Yesu nijibu. Kuna watu wamenikimbiza, Baba nijibu. Nilikuomba Yesu, damu yako iongee kuhusu kuachiliwa kwangu, Baba nijibu. Answer my prayers, oh God. In the remaining 6 months of this year, Jesus, answer my prayers. Nilikuomba usaidie watoto wetu, Baba nijibu. Kipindi changu cha kufunga na kuomba, Baba kiangalie unijibu. Nilikuomba na nikakusihi ya kwamba adui asifaulu juu yangu, Baba nijibu. For the last 6 months, I have been on this altar praying. Answer my prayers. Nidagothaithire muno ati Ngai utore umenyereire urocokia mahoya macio. Nidagothaithire Ngai ati ndukanatiganirie ngoro eno yakwa, njokeria mahoya macio. Ambia Mungu ajibu maombi yako. Mungu akujibu asubuhi ya leo. Kuna maombi mengi ambayo umeomba. Umemuitisha afya, umemuitisha neema katika biashara, umemuitisha neema katika ukulima, umemuitisha neema katika kibali. Mwambie Mungu nijibu. Popote niendapo nikubalike mikono ya wanadamu, kwa sababu Mungu hubariki mtu kupitia wanadamu. Anipatie mikono ya wanadamu watakao nipokea. Just pray to God. Tell God, Father, answer my prayers. Answer my prayers. Answer me, oh God. I have prayed for long. I have said words directing them to heaven. Answer me. Niene joy atene kore kodo jetanaga nageteko na nikio jitaga maithori mbere ya Ngai, na nikio ndinyihagia mbere ocio undeithagia. Nie nditeithagio ni mundu, nie ndiambararagio ni mundu, nie ndinyitagirirwo ni mundu, no nduragio ni tha cia Ngai. Ngai ucio ndinyihagiria aronjigua. Ngai ucio ndeithagia arothikiriria ayuirwo ni tha. Ngai nare korwo wacuthiriria ngoro eno yakwa, eno ekwiraga, eno egucayagira, eno egukayagira. Teithia ngoro eno, ririkana ngoro eno. Ambia Mungu akukumbuke na akumbuke moyo wako. Kile ambacho kitafanya Yesu atuangalie,
Kile ambacho kitafanya Mungu atusikilize ni kuvunjika mbele zake, ni kuvunjika mbele ya uso wake, ni kunyenyekea mbele ya uso wake. Nitwike ita Daudi. Daudi athiaga mbere ya Ngai akahehenjeka, akamwira ciugo ndito, nake Ngai akamuthikiriria. This morning, as you surrender before the mighty throne of God, may you be heard. Ndaguthaitha Ngai njigua, ndaguthaitha Ngai njigua, ndaguthaitha Ngai njigua, ndaguthaitha Ngai unjigue, ndaguthaitha Ngai njigua, ndaguthaitha Ngai njigua, ndaguthaitha Ngai njigua, ndaguthaitha Ngai unjigue, ndaguthaitha Ngai njigua, ndaguthaitha Ngai njigua, ndaguthaitha Ngai njigua, ndaguthaitha Ngai unjigue, ndaguthaitha Ngai njigua, ndaguthaitha Ngai njigua, ndaguthaitha Ngai njigua, ndaguthaitha Ngai unjigue, ndina kĩeha Ngai njigua, ndina ruo Ngai njigua, ndina thĩna Ngai njigua, ndaguthaitha Ngai unjigue, ndaguthaitha Ngai njigua, ndaguthaitha Ngai njigua, ndaguthaitha Ngai njigua, ndaguthaitha Ngai weuga ndaguthaitha Ngai unjigue, njigua tu Mwathani, njigua tu Mwathani, ndaguthaitha Mwathani unjigue, wona wachigua ni ukuhingia Mwathani. Ihoya rĩa parocinĩ rwa ũmũthĩ, nĩ niĩ gwitũ njetereirwo, nĩ niĩ gwitũ njũthĩrĩirio, nĩ niĩ gwitũ
njetereirwo ndaguthaitha Ngai unjigue aciari akwa nimahoyagira ndoimagara nyone kindu na niĩ Ngai nĩngũhoyaga ndagũthaitha Ngai unjigue ndagũthaitha Ngai unjigue ndagũthaitha njigua mwathani mahoya makwa ũromathikĩrĩria njigua tu ndagũthaitha ndagũthaitha Ngai unjigue ndagũthaitha ndagũthaitha Ngai unjigue ndagũthaitha Ngai unjigue ndagũthaitha Ngai unjigue uga ndagũthaitha Ngai ndagũthaitha ndagũthaitha Ngai njigua ndagũthaitha Ngai we ndagũthaitha Ngai njigua ndagũthaitha Ngai njigua ndagũthaitha Ngai njigua ndagũthaitha Ngai unjigue. May God of heaven hear you today. Mungu wa mbinguni akusikie leo. May God hear you. Mungu akusikie. You have prayed from January. Umeomba tangia Januari. You prayed on February. Kaomba Februari. On March you still pray. Mwezi wa 3 kaomba. And up to this June you still prayerful. Mpaka mwezi huu wa 6 bado wewe ni mwombezi. This is my prayer this morning. Hili ni ombi langu asubuhi ya leo. That the remaining 6 months of this year miezi 6 iliyobaki ya mwaka huu shall be months of answered prayers. Itakuwa miezi ya majibu ya maombi. May what you prayed in January be answered in July. Kile ulichoomba Januari kijibiwe. May what you prayed on February be answered in August. Ulichoomba mwezi wa pili kijibiwe. May what you prayed on March be answered on November, October and to December. Wacha kile ulichoomba mwezi wa 3 kijibiwe hata December. When I was thinking about God yesterday, nilipokuwa na tafakari nafikiria juu ya Mungu jana, He said, alisema, it is not late. Bado hujachelewa. And this morning I want to speak to your spirit. Na asubuhi ya leo nataka kunenea roho yako. That God is bringing the dew of heaven. Ya kwamba Mungu analeta unyevunyevu wa mbinguni. May He refresh your destiny. Wacha afanye upya hatima yako. Every dryness and barrenness in your life, kila ukavu na utasa maishani mwako, unfruitfulness in your life, kutopata matunda maishani mwako, God is removing it and you are being placed into divine productivity. Mungu anayeondoa na anakuweka mahali pa kubarikiwa. In the book of Genesis chapter 27 verse 28. Katika kitabu cha Mwanzo 21 mstari wa 28. Genesis 27 Mwanzo 27 verse 28. mstari wa 28. I want us to read that Bible verse. Nataka tusome hilo andiko. Because this morning, kwa sababu asubuhi ya leo, I want us to make a divine
cry of an early riser. Nataka tufanye kilio cha wanaoamka mapema. The Bible says, Biblia inasema, may God give you heaven's dew, Mungu na akupe umande wa mbinguni, and earth's richness, na unono wa nchi, and abundance of grain and new wine. na wingi wa nafaka na mvinyo. Listen, Sikiza, this morning asubuhi ya leo I want us to refuse a literal life. nataka tukatae udogo wa kimaisha. Rusini roro. Hebu tupatie hiyo verse na Kikuyu. Rusini rwa umuthi. Asubuhi ya leo, Ndirenda leo turonera tuingire kuririra Ngai thaici. kwa sababu nataka tuingie katika kumulilia Mungu saa hii. Ndirenda tukiririra Ngai uregana na muturire munini. Nataka ukililia Mungu muombe umekataa maisha madogo. Ngai ndangiuga ciugo ici. Mungu hawezi akasema haya maneno Acoke ithuĩ twage gwĩtĩkania nake. na tena sisi tukose kukubaliana naye, Because faith kwa sababu imani is entering into an agreement with God. ni kuingia katika makubaliano na Mungu. You say that I shall prosper. Ulisema nitanawili. Yes, I'm in agreement with you, God. Ndio, nimekubaliana nawe Mungu. You say that I shall become a great person. Ulisema nitakuwa mtu mkubwa. I enter into an agreement with God. Nikaingia katika makubaliano na Mungu. Wĩtĩkio nĩ kũiguanĩra na gwĩtĩkanĩra na Ngai. Kuamini ama imani ni kuingia katika makubaliano na Mungu. Ngai oiga nĩ ũgũtherema ĩtĩkania nake. Mungu akisema utaendelea kubaliana naye. Na rũciinĩ rwa ũmũthĩ aroiga atĩrĩrĩ. Na asubuhi ya leo anasema, Na ndĩrenda uge ameni. nataka useme amen. Ngai arokũheaga ime rĩa matu-inĩ. Amen. Sijui kama umesema amen. Ngai arokũheaga ime rĩrĩa riumaga igũrũ. Mungu na akupe umande wa mbinguni. Aronoria mĩgũnda yaku. Arokũhe irio nyingĩ na akũhe ndibei nyingĩ. Amen. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Ũngĩkaigua kiugo ndibei maandĩko-inĩ, Ukisikia neno mvinyo katika Biblia, kĩrũgamagĩrĩra refreshment. inasimamia kuuishwa. May your destiny be refreshed. Hatima yako iuishwe. No matter where you went wrong, Haijarishi ulikokosea no matter where you went astray, wala ukapotelea, may you be refreshed. wacha uishwe. May your destiny be refreshed. Hatima yako May your iuishwe. life be refreshed. Wacha maisha yako iuishwe. Ngai arokũhe ime rĩa matu-inĩ. Mungu akupe umande wa Ngai mbinguni. arokũhe irio nyingĩ. Mungu akupe chakula mingi. Ngai arokũhe ime rĩa matu-inĩ. Mungu akupe umande wa Niĩ mbinguni. ndikwenda kũmenya Mimi sitaki kujua ũmĩirwo nĩ mũtũrĩre nginya ha. umeka ukiwa mpaka Niĩ wapi. ndikwenda kũmenya Mimi sitaki kujua ũmĩirwo nĩ maũndũ umeka atĩa. ukiwa na mbango Nĩ aje. kũrĩ ime rĩa matu-inĩ. Kuna umande wa Nĩ mbinguni. kũrĩ ime rĩa matu-inĩ. Kuna umande wa mbinguni. Rĩrĩa rĩgunyagia mĩgũnda yaku. Linaoitwa shamba Rĩrĩa yako. rĩkũrehagĩra irio. Huwa linakuletea mavuno. Amũkĩra ime rĩa matu-inĩ. Pokea umande wa May mbinguni. you be refreshed. Wacha uishwe. No matter the dryness in your life, Haijalishi uko kukaukiwa kuliko maishani mwako. in your business, Katika biashara yako there is dew of heaven. kuna umande wa mbinguni. Uganĩgwo mũkĩra ime rĩa matu-inĩ. Nitapokea umande wa mbinguni. Uganĩkũheo irio nyingĩ. Nitapewa chakula mingi. Uganĩkũheo tonga mũingĩ. Nitapewa utajiri mwingi. Ugakĩrĩa ndĩriragĩria. Kile ninachotamani. Mĩeri ĩno ĩtandatũ ĩtigarĩte. Miezi hii 6 iliyobaki. Niĩ no ngũkĩnyita na moko Mimi makwa. nitakipokea na mikono yangu. Amen. Sikiliza hapa. Njũkĩte gũkũmĩrĩria rũciinĩ rwa ũmũthĩ. Nimekuja kukutia nguvu asubuhi ya leo. Ngwĩre mahoya maku matiũrĩte. Maombi yako bado You haijapotea. know, there are some people who have prayed Kuna watu waliomba and they are at a point of thinking that their prayer is not answered. na wako katika mahali ya kufikiria kwamba maombi yao hayajajibiwa. Listen to this. Sikiza hapa.
In the book of Isaiah, katika kitabu cha Isaia chapter 22 verse 22. 22 mstari wake wa 22. Isaiah 22 Isaia 22 verse 22. mstari wake pia ni wa 22. Please give us that Bible verse. Tafadhali tuomba mtupe hilo andiko. Isaiah chapter 22 verse 22. Isaia 22 mstari wa 22. The Bible says, Biblia inasema, tupatie kwa kizungu. I will place on his shoulder the key to the house of David. Na ufunguo wa nyumba ya Daudi nitauweka mabegani mwake. What he opens, no one can shut. Yeye atafungua wala hapana And what atakayefunga. he shuts, Na kile ambaye amefunga no one can open. hakuna atakayefungua. Now this morning, Sasa asubuhi ya leo there is that closed door, kuna ule mlango uliofungwa, but your heart desires to access it. lakini matamanio ya moyo wako ni kuupata. There is that door Kuna ule mlango of an opportunity, ya kupata nafasi, but that door is closed. lakini huo mlango umefungwa. In the next 6 months of this year, Katika miezi 6 ijayo ya mwaka may you huu, receive a divine key. pokea ufunguo. May you receive a divine key. Wacha upokee ufunguo. There is an open door Kuna mlango uliofungwa that you are going to open, ambao utaufungua, and nothing shall close it. na hakuna kitakachofunga. A door Mlango that cannot be accessed by an enemy. ambayo haiwezi kapatwa A door na maadui. That Mlango cannot be accessed by sickness. ambao hauwezi ukapatwa na A magonjwa. door Mlango That cannot be accessed by death. ambao hauwezi ukapatwa na And the kifo. Bible said, Biblia inasema when the door shall open, wakati milango itafunguka, no one will shut it. hakuna atakayeufunga. And a door that you will shut, Na mlango utakaofunga, no one will open it. hakuna I atakaofungua. declare Ninatangaza and I decree Peri pia that there is a door kuna mlango which is going to be ambao closed. utafungwa. Natangaza hivi, Oh yes, kuna mlango tunaenda kufunga oh yes, na hakuna mtu ataufungua. hakuna. Ninatangaza hivi, mlango wa aibu unafungwa, Amen, mlango wa kuaibika unafungwa, amen, mlango wa kifo unafungwa, amen, mlango wa magonjwa unafungwa, amen, mlango wa laana unafungwa, amen, mlango wa uchawi unafungwa, amen, mlango wa kusemwa vibaya unafungwa. amen. Na tunatangaza hivi, Oh yes, kama jinsi ambavyo tumepokea mamlaka, hakuna atakaye ufungua. hakuna. Kuna milango ilifunguliwa ukaingia katika shida. Kuna milango ilifunguliwa ukaingia katika fujo. Hebu sikiliza hapa. Tumeishi kuomba maombi ya kufungua milango. Sasa tutaomba milango hii fulani ifungike. Kuna milango, unajua tukoretwo tukihoya o milango ihinguke, no tukariganirwo atiriri, ithuĩ nĩ tũhingũraga milango itũ na ciothe onacio ikahingũra yao. Mũtiranyita. Thũ ciakuo nacio no ciũĩ kũhingũra. Maadui zako wanajua Rĩu kufungua. kĩrĩa tũgwĩka, Kile ambacho tutafanya, tondũ maandĩko nĩ moiga kwa sababu neno limesema atĩ he macabi ya tũkũnengerwo kwamba kuna fungua na kĩrĩa tutapewa, tũkahinga na kile tutakachofunga gũtirĩ ũkahingũra. hakuna atakayefungua. Tũrenda gũtangatha Nataka atĩrĩrĩ, kutangaza ya nĩ kwamba kũrĩ mĩrango kuna tũkũhingũra, milango tutafungua, no rĩu-rĩ lakini sasa he mĩrango tũkũhinga kuna milango na tutafunga ndĩkahingũka. na itawahi funguliwa. Mĩrango ya gũthĩna Milango ya umaskini nĩhingwo, ifungwe. mĩrango ĩrĩa ĩrehaga kĩeha Milango inayoleta huzuni nĩhingwo, ifungwe. mĩrango ya ndwari Milango ya magonjwa nĩhingwo, ifungwe. mĩrango ĩrĩa tũconoraga Milango ya kuleta aibu nĩhingwo, ifungwe. na tũtangathe Na atĩrĩrĩ, tutangaze ĩkahingũrwo. haitawahi funguliwa. I
want you to open your mouth. Nataka ufungue kinywa chako. Close a certain door. Funga mlango fulani. Tunaombanga maombi ya kufungua. Sasa omba maombi ya kufunga. Maandiko yamekueleza vizuri ya kwamba kuna milango unaweza ukafunga na haitafunguliwa tena. Katika jina la Yesu, fungua kinywa chako, anza kutaja milango ambayo unataka ifungike na isiwahi funguka. Pray. Funga hiyo milango. Milango walioletea vita, funga. Milango ya magonjwa, funga. Milango ya ajali, funga. Milango ya kuaibishwa, funga. Miezi 6 iliyosalia mwaka uishe, kuna milango tunafunga. Milango ya kuaibishwa ovyo ovyo ifungwe. Milango ya usaliti ifungwe. Funga hiyo milango. Funga hiyo milango. Kuna mlango ulifunguka ukapigwa vita, ufunge leo. Kuna mlango ulifunguliwa, pesa zako zikapotea, funga hiyo milango. Biblia imesema tutafunga na hakuna atakayefungua. Funga hiyo milango. I close the doors of tribal spirits and curses. I close the doors of territorial spirits and curses. Close that door. In the name of Jesus. Every evil plantation, your doors are being closed. Evil strangers, your doors are being closed. Funga hiyo milango. Milango ya kuiba biashara yako ifungike. Milango inayoingiliwa na wanaoharibu ndoa yako ifungike. Funga hiyo milango. Milango inayoiba kibali chako ifungike. Milango inayoharibu huduma yako ifungike. Funga hiyo milango. Every satanic door, close now. Every door that hinders my greatness, close now. Every door that enters failure and disappointments, close now. And nobody, nothing, no key shall ever open that door. I close doors of disappointment in the name of Jesus. Make a cry. In the name of Jesus. Funga hiyo mlango. Hiyo mlango ya ajali ifungwe. Wewe hautalala hospitali. Wewe hautavunjika miguu. Wewe hautakufia barabarani. Mwili wako hautaokotwa kichakani.
katika jina la Yesu. Watoto wako hautawazika, ni wao watakuzika miaka yako ya uzee ikifika. Tangaza, tangaza, funga huo mlango. Ile milango yote ambayo kibali kilipotelea inafungwa. Ile milango yote ambao waliokupiga waliingilia inafungwa yote. Funga hiyo milango. Milango ya kuzimu ifungike na hakuna atakayeifungua, kwa sababu umepatiwa ufunguo, umepatiwa mamlaka ya kuifunga. Close it. Katika jina la Yesu. Funga hiyo milango. Milango ya kuaibishwa kila saa, milango ya kuchotwa, hautachotwa, hautafirisika. Funga huo mlango. Hautatiwa katika aibu. Wataketi, watangoja uaibike na hautaibika. Huo mlango tunafunga. Funga. Funga yote. Kuna milango inaanza kufungika. Kuna watu milango katika nchi ya kiroho inaanza kufungika. Kuna watu milango yao inaanza kufungika ya aibu, milango ya mateso, milango ya kushindwa. Kuna milango inaanza kufungika. In the name of Jesus. Tangaza mamlaka mikononi mwako, mamlaka kwenye ulimi wako. Declare and decree. In the name of Jesus Christ. Hallelujah. 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 Jehovah. In Jesus' mighty name. May that door close and no one shall open that door in Jesus' name. I want us also to make this prayer Kapia tufanye hili ombi. Before I bring a short sermon of this morning, Kabla nilete injili kidogo asubuhi ya leo, I want us to make this prayer. Nataka tufanye hili ombi. In the book of Haggai chapter 2 verse 7. Katika kitabu cha Hagai 2 mstari wake wa 7. In the book of Haggai chapter 2 verse 7. Haggai chapter 2 verse 7. I want us to make this prayer because, as I told you, your prayers are not lost. Nataka tufanye hili ombi kama vile nilivyokuambia ya kwamba maombi. The Bible says, I will shake all nations. Nami nitatikisa mataifa yote. And what is desired by
by all nations will come. Vinavyotamaniwa na mataifa yote vitakuja. I will fill this house nami nitajaza nyumba hii with glory, na utukufu, says the Lord Almighty. Asema Bwana wa majeshi. I will shake all the nations, nami nitatikisa mataifa yote, and whatever that is desired, na vitu vinavyotamaniwa I shall give you. nami nitakupa. Now listen to me. Sasa sikiza. This is what I want us to pray for. That men, I declare that men, Ninatangaza ya kwamba wanadamu, institutions, makusanyiko mahali, nations nchi, will be stirred to bless you. watasimama kukubariki. If God can shake a nation, Kama Mungu anaweza kutikiza nchi, and what is desired be given, na vile ambavyo vinatamaniwa vitapewa, may God raise men Mungu ainue who wanadamu will bless you. watakao kubariki. Nasema Mungu akuinulie watu Oh yes. watakao kuwa wa baraka kwako. Mungu akushikanishe na watu watakao kusaidia kutajirika. Mungu akushikanishe na watu watakao kuonyesha njia. Natangaza hivi, ndio Mungu abariki mtu, yeye hutumia watu wengine. Wale mko na duka, ndio Mungu akubariki, lazima akuletee customers. Kama anaweza tikisa dunia ili unachokitamani kije, ninaomba asubuhi ya leo, yule mtu ambaye ana utajiri wako, na hata kama ako mbali, Mungu amsumbue, Mungu amkoroge, Mungu amuamushe, Mungu amgongagonge. Natangaza hivi, kama vile Mordekai alikosa usingizi, akaenda kuambia mfalme ya kwamba utauliwa, naye mfalme akakosa usingizi, akasema lazima Mordekai aheshimishwe. Asubuhi ya leo tunatangaza hivi, wote ambao wameshika mali yako, wote ambao wameshika utajiri wako, wasumbuliwe mpaka waachilie. To those of you Kwa wale wengi who offer services, ambao wanapeana huduma, wale wanawahitaji waanze kuinuka. Kuna watu wengine hapa, you offer services, watu waanze kuinuka. Wale mnahitajika kwenda safari za mbali, anzeni kuinuka. Wale mnahitajika nchi za nje, anzeni kupata vibali. Nataka ufunue kinywa chako, ambia Mungu sasa, watu waamuke, watu waje. Open your mouth, fungua kinywa chako, declare, tangaza, pray, ask, and it shall be given to you. Everybody who has your destiny has to release it. Wale wameshika utajiri wako wauachilie. Mungu hubariki mwanadamu kupitia mwanadamu mwingine. Awaachilie, awaachilie, awaachilie baraka yako. May your destiny help us locate you. In the name of Jesus. Wawaachilie walio na kesho yako,
waiachilie. Walio na hatima yako waiachilie. Walio na furaha yako waiachilie. Mikono ya kukupeleka mbali ikuachilie. In the name of Jesus. Omba. Tangaza. Omba. Tangaza. Itangaze. Your destiny connectors, your destiny helpers, your employer, your financiers, in the name of Jesus Christ. Popote walipo waje. In the name of Jesus Christ. Wakose usingizi mpaka wakushike mkono. Wakose usingizi mpaka watakapokusaidia. Wakose usingizi mpaka watakapokuinua. Wakose usingizi mpaka watakapokuleta kwenye meza za heshima. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus. In the name of Jesus. We declare and decree Tunatangaza that your customers are released. ya kwamba wanunuzi wako, Your destiny helpers are released. msaidizi wa hatima yako wamefunguliwa. Your financiers are released. Wanaokupatia kifedha Your wameachiliwa. employer has been released. Waajiri wako wameachiliwa. Katika jina la Yesu. Na tunatangaza hivi. Kama kuna mtu alikuwa akusaidie, lakini jina lako likaharibiwa na watu, huyo mtu akachoka na wewe, Mungu anageuza mawazo yake. Natangaza kama kuna mtu alikuwa akushikilie, lakini watu wakamharibu, roho yake ikaharibika, akakuachilia, malaika wa Mungu anageuza mawazo yake leo katika jina la Yesu Kristo. Kama mmesimama hivyo, kwa sababu sitaki kuchukua muda mwingine, I want to show you how your prayers are not lost. Nataka nikuonyeshe jinsi maombi yako haijapotelea. There are people who prayed from January up to now. We are in June. Kuna watu ambao wameomba kutoka Januari mpaka leo tuko mwezi wa 6. And they have been asking themselves, Na wamekuwa wakijiuliza, does God really answer prayers? Mungu kweli huyu ajibu maombi? Does God exist? Mungu yupo? I have
prayed. Nimeomba. Is anything happening? Kuna kitu kweli kinafanyika. Deuteronomy chapter 31 verse 8. Kumbukumbu la Torati 31 mstari wa 8. Deuteronomy chapter 31 verse 8. Kumbukumbu la Torati 31 mstari wake wa 8. Na wale mnatuwekea mnaweka haraka masaa yamesonga. The Bible says the Lord himself, Biblia inasema naye Bwana goes before you ndiye atakaye kutangulia, and will be with you. atakuwa pamoja nawe, He will never leave you hatakuacha nor forsake you. wala hatakupungukia. Do not be afraid. Usiogope Do not be discouraged. wala usifadhaike. I want to encourage you this morning Nataka nikutie nguvu asubuhi ya that leo your prayer ya kwamba is not maombi lost. yako haijapotelea. When God seems to be silent, Wakati Mungu anakaa kama amekimya kidogo, it does not mean that he has abandoned you. haimaanishi kwamba amekuacha. There are seasons when Thutha wa bara nene social media ĩrĩa ĩtũngĩtio mũhunjia na mũini Evangelist Bernard Gatuthu rĩu nĩonekete kuoya mwerekero ũngĩ, akĩoneka kwĩrira ndigano yake na Bishop Ben Kamau thutha wa gũkorwo gũkĩrĩkana nĩararĩire mbeca makĩria ma 100,000 cia ayuthi ya kanitha wa JCM. Gatuthu onekete tarĩ mũhera arahoya, no nĩ ũndũ andũ aingĩ metereire kũigua ũrĩa Bishop Ben agũcokia. Ũndũ ũyũ ũhanĩkĩte ciumia nini thutha wa Reverend Mũrĩithi ũrĩa ũratungataga kanitha-inĩ wa JCM Nyeri gũthama na kũhingũra kanitha wake. Andũ aingĩ magĩtigwo na ciũria nyingĩ. Ũũ nĩguo Gatuthu andĩkĩte rũrenda-inĩ rwake rwa Facebook: Life is a journey and there comes in differences. He remains to be my friend. Hena maũndũ ana ndara na nĩ makandeithia ũtungata-inĩ wakwa. Ihinda rĩroka. Live long Baba Askofu Benson Gathugu Kamau. Ngai mbere. Ũyũ ndigatengũra nginya rĩrĩa thĩ ĩgakũnjwo. Ta mwĩciriei moko-inĩ marĩa mothe ngereire na ndirĩ ndaria. Mũtanaitĩka kũhũra. O rĩngĩ akandĩka akauga, andũ manarĩanĩra nĩ moyaine. Mimi ndiye Gathungu. His Grace Bishop Benson Gathugu Kamau. Ona ndatũũra ndikariganĩrwo. Gĩthima-inĩ gĩkĩ ndanatahana nganyuĩra ho. Numai biũ no mũmenya ndirĩ mũndũ wa kawaida ũguo mũreciria. Amu ũrĩa wanjĩtire nĩ mũnene wa ita na nĩ mũrũi wa mbara ũrĩa mũnene. Ngai wakwa nĩ mwaki ũcinaga na nĩ njũĩ matĩna marĩa ngereire ũtungata-inĩ wakwa. Ũtungata ũyũ nĩ Ngai wekĩrire thĩinĩ wakwa na rĩtwa rĩake rĩtũũre rĩgocagwo mũno. Amu nĩoĩ gĩtũmi kĩa anjĩte. Mĩario ĩno ĩroka thutha wa gũkorwo okĩrirwo na njĩra nene na ngũkweta o mĩario mĩnini ya andũ arĩa makoretwo makĩaria ũhoro mwĩgiĩ. Ngwanjĩrĩria na mũruna wa hakuhĩ wa Bishop Ben Kamau na nĩwe Sami Botop. Sami Botop andĩkĩte rũrenda-inĩ rwake rwa Facebook: gĩkoragwo gĩkĩo kĩa mũciari kũgĩa ciana nyingĩ nginya wĩtĩkio-inĩ, no hena gathĩna hĩndĩ ĩrĩa mwana ekũgĩa aciari aingĩ. Nĩ ũrĩkoragwo na ihinda rĩritũ mũno Evangelist Bernard Gatuthu rĩa gwĩtaragĩria ũrĩa we wĩ mwega na maithe maku ma kĩroho nĩ momoru. Sadi mũthenya wa Father's Day nĩ wapostire othe na tũkĩmona. Ũrenda kũnjĩra acio othe nĩo makũhĩtagĩria? Ona tiga ndĩmoĩ othe in a personal level. Ingĩanetĩkia ndeto njũru iria waragia ciao. Reverend Steve Werũ twamenyanire atambĩtie ũtungata tũkĩruta wĩra wa videography twĩ Nyota Building taũni, na thutha ũcio ũgĩtuĩka MC wa ũhiki wake. Koguo nĩ njũĩ wega wake. Bishop Mwangi Zakayo angĩraga nyũmba gwako Mwiki na Wing Road KCF tũthi gũteithania kũgeria kũhanda ũtungata ngamwĩkĩra live, na koguo nĩ njũĩ nĩ mũndũ mwega. Apostle Peter Wainaina ndamũhostire ceceni-inĩ ya JCM TV Kenya na ngĩigua nĩ mũthuri mwega. Bishop Benson Gathugu Kamau ũcio wake ndanaria maingĩ tondũ ndingĩrĩkia ũmũthĩ kuma 2011 na twanahĩtania. Ndũngĩhenia andũ nawe wĩhenie. Nĩ wĩ mandũ ingatĩtwo nĩ mũndũ. Nĩ thoni irakũrĩa kũrigwo ũkwĩra ciana cia yuthi atĩa na arĩkorwo gwathũkire wĩte arata aigana ũna ta Francis Mũirũrĩ Njeri na ndangĩaga tire cigana na cia matumbĩ angĩendirie, kana Wambui wanjĩhia na nĩatigagia kĩndũ kĩnini auma kiriniki tũgũcangĩre. Rĩrĩ ti ihinda rĩa gwethera nyĩmbo ciaku views. Ũrĩa ũreka ũkirĩte wone Bishop akĩhakwo gĩko. Nĩwe wega niĩ ndutaga wĩra kwa Bishop na nĩ mũrata wako ona ndĩ wa Skiza Ground. Umĩra wĩre bloggers ta ũrĩa warĩ cukuru ya Nairobi na arĩa angĩ ma, tondũ waga na no nginya marie mekwĩhurĩria ũrĩa marenda. Menyerera kũhingia thimũ ya Gĩkũyũ ĩrĩa yugaga mbũri ya rwanio ĩkuagwo na rwanio. Ningĩ ũmenye ĩno thĩ ndĩrĩ kĩmenyano. Okorwo ti kũgetha ũragetha
Pastor ni kuhanda ũrahanda. A pastor is a servant, not a profiteer. Nake mwendia wa ngũkũ na matumbĩ Francis Muiruri Njeri andĩkĩte ũũ: Before JCM tulikuwa kanisa zingine tulipotoka. Hatukusema ubaya ya zenyewe because hatukuwa tumeingizwa by force. Ukitoka nyamaza. No apology to make mushiba, wakijitakia hauna pole. Ukileta online tunadeal na wewe bila huruma. Ukinyamaza tunanyamaza. Mimi kama mlemavu uoga ni miguu tu, zingine ni kelele. Being faithful Christian is one thing and being a hypocrite Christian is another. God help mlemavu aye faithful before sympathy online. Auga andu akwa nĩ makanũmĩrĩra hĩndĩ ĩrĩa ngararamĩra thũ ciao ta mũrũthi, magoka mahiũhĩte moimĩte mwena wa ithũĩro mũhari ũcio ũngĩ. Ĩra ũcio ũngĩ harĩega, ĩra ũcio ũngĩ mũhari wa 11, ĩra ũcio ũngĩ magoka na ihenya mombũkĩte ta nyoni moimĩte Misiri, ona moke mombũkĩte o ta ndutura moimĩte Assyria, na niĩ ndĩmacokie rĩngĩ mũciĩ-inĩ kwao. Ũguo nĩguo niĩ Mwathani ndoiga. Ndatangatha mũthenya wa ũmũthĩ, angĩkorwo tũrĩte Misiri, Mwathani nĩ aragũcokia thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Kũrĩa woneire ruo Misiri, Mwathani ũmũthĩ arauga nĩndagũcokia thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Andũ arĩa maandĩko marauga andũ akwa nĩ makanũmĩrĩra hĩndĩ ĩrĩa ngararamĩra thũ ciao ta mũrũthi, magoka mahiũhĩte moimĩte mwena wa ithũĩro mũhari ũcio ũngĩ. Ĩra ũcio ũngĩ harĩega, ĩra ũcio ũngĩ mũhari wa 11, ĩra ũcio ũngĩ magoka na ihenya mombũkĩte ta nyoni moimĩte Misiri, ona moke mombũkĩte o ta ndutura moimĩte Assyria, na niĩ ndĩmacokie rĩngĩ mũciĩ-inĩ kwao. Ũguo nĩguo niĩ Mwathani ndoiga. Ndatangatha mũthenya wa ũmũthĩ, angĩkorwo tũrĩte Misiri, Mwathani nĩ aragũcokia thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Kũrĩa woneire ruo Misiri, Mwathani ũmũthĩ arauga nĩndagũcokia thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Andũ arĩa maandĩko marauga andũ akwa nĩ makanũmĩrĩra hĩndĩ ĩrĩa ngararamĩra thũ ciao ta mũrũthi, magoka mahiũhĩte moimĩte mwena wa ithũĩro mũhari ũcio ũngĩ. Ĩra ũcio ũngĩ harĩega, ĩra ũcio ũngĩ mũhari wa 11, ĩra ũcio ũngĩ magoka na ihenya mombũkĩte ta nyoni moimĩte Misiri, ona moke mombũkĩte o ta ndutura moimĩte Assyria, na niĩ ndĩmacokie rĩngĩ mũciĩ-inĩ kwao. Ũguo nĩguo niĩ Mwathani ndoiga. Ndatangatha mũthenya wa ũmũthĩ, angĩkorwo tũrĩte Misiri, Mwathani nĩ aragũcokia thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Kũrĩa woneire ruo Misiri, Mwathani ũmũthĩ arauga nĩndagũcokia thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Andũ arĩa maandĩko marauga andũ akwa nĩ makanũmĩrĩra hĩndĩ ĩrĩa ngararamĩra thũ